Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini lagi first day of College Week. Masih. Gak nasin lah, ben keprek-keprek aja di mana Pokemon ko, lang itu loh. Oh, good there. Oh, Tracy, yeah, come on. Yeah. Oh, there. Oh. No, spoon race. Dunenge, तुम ना. Kasi no man kaya segres to ha bosta kitchen cebay pila na tum purin si nampak lang purin betul tum han ra na tum han tham neo long mai pon pumo Namo lo tuli bom lo. Next snap enam lah. Hah? Dapat ni nohas enam lah. Pikam lo. As. Kau sudah. Alu chop tu bom lo. Mana tu alu chop tu bom lo? Anam cabang tu kicap. Mana sedang? Dapat breakfast tu ches ni. Anam cabang tu dikicap ya. Mahal. Mama support Nak lain. Musik tak. Nak lain lagi pula. Baik. Pirangan kompetisi cibai lo. Hang ok adi sopik hang ok pe. Si. Brum. Begin with the greenhouse. First participant of the greenhouse ceremony. Punon speech competition hai do bom na. Apa kelang pernah mah? Third, first. Come on, come on, let us, come on. Yes, let us. Red House with 8 points. Oh! Red House, please cheer up your team. Red House! Bukan dah hai ni. Kumalo hai po? Red House. Red House. Kumalo hai po? Samir. Cedang lo. Cedang lo kena tu lah. Red House. Red House. Okay, this will be the last one. So, Green House and Blue House, please get ready.
Itu ya, Pina vlog sekian pasti kang ton pala. Not day two vlogs. Cicar citar lo. Day two vlogs है कौन लोग को Pina. लाने में सांग लोग के. अब वो cicar citar lo. Okay. Finally, normal hostel se dulu. My room